Lokhu nomanje anike suku isiguqo poetry show la elokishini elidala eBhekuzulu eKings Olithini Hall khona la Friday imbukelo Makhiwa TV njengamanje ngilanda nomanje anike insizwa enamava kakhulu noma kanjani ke kuphina einkondlweni kodwa ke ngifuna ukuthi umuntu ayithule yena mangabe usonkondlo ukuze ezoyithula ngendlela yobunkondlo mfowethu mntaka baba zibuyiseleni kubanikazi vele senzehlule zibuyiseleni kubanikazi vele senzehlule nginazi kudala ngibuyiseleni koza kwethu enkambini sengiqala ukuza imfudumalo yolimi lweni kanti senadla amahlolo omkhazi zikhululeni nina niboshiwe uma indlala ingakhethi ibala kungani bempofu kakhulu abamnyama nami njalo ngisawo omunye wenu kepha namanje ngathi mangihaya nganiflathela hleze imvimbo nomhlane wami nganikhumbuze imumva lenu mntaka baba uyaphila hayi mfowethu ngiyaphila mfowethu sengizwa amandla akho ngene emoyeni wenkondlo ndoda yamadoda ngiyengibone bethi mfowethu kodwa mina ngathi ngingagoqa nje izandla ngilalele ngene emzweni wenkondlo kanjalo mntaka mfowethu cela utshela abantu noma babukeli beMakhiwa TV ukuthi ubani wakabani usuka kuphi ndawo mhlambe ake ngiqale ngibingelele nje kubona bonke babukele emakhaya ngibonge nethuba enisinika lona nje ngama poets igama ngumncedi umqingo wakamthimkhulu ngokuhlala ke ngisuka le eThekwini size la eFriday khona umcimbi besizolekelela kuona umfowethu uThembela udiligent umfokasimelane obe impumelelo ngendlela eyisimanga ngane yakwethu no mfowethu siyabonga ukuthi usinikeze ithuba nesikhathi mhlambe ukutshela abantu nje ukuthi utholakala kanjani mhlambe einkundleni zokuxhumana nje wena nje umncedi uyatholakala kuzona zonke inkundla zokuxhumana umncedi umqingo mthimkhulu umncedi umqingo mthimkhulu kuzona zonke nje inkundla zokuxhumana ngiyatholakala mhlawumbe umuntu ngabwenza iphutha ngane yababa uma ngabe engababonganga abantu base Friday ngentshisekela ababenayo ngalomcimbi nesupport esitholile ngiyazehlisa kakhulu sicela ukubonga nangelinye ilanga uma ngabe ukuthi soqhamuka siyacela ukuthi lolu thanda basiphe lona baphinde basiphe lona futhi sibonge nakunina ake ngokuthi nizokwenza umcimbi wethu ube kuleli izinga okulona njengamanje siyabonga kakhulu kuncane kakhulu ukubonga kwethu mfethu unamandla kakhulu mfethu nguzwile mina ngaze ngangena emoyeni wenkondlo ngangena ngaphakathi ngazizwa sengathi ukuthi angibe isangoma kufanele kube isangoma kwathi angibe inyanga makumele ngibe inyanga ngazi bekwenzakalani mfethu bekuthi angikhulume nezilimi angazi noma sengenwa na ukufundisa ngazi bese kwenzakalani mfethu sukela manje kuyaphambili ithini inhlelo zakho bese siyeza mfethu kumsebenzi wakho okay umncedi uzokhipha ialbum kuleli sonto nje siyakulona umhla ka27 kuApril ialbum isilungile kodwa ngiyacela ukuthi abantu bangilandele njengoba ngishilo ngiyacela bangilandele kuzona zonke inkundla zokuxhumana konke okunye bazobe sebekuthola lapho ukuthi itholakala ke kanjani ngoba vele izotholakala kuma digital stores kodwa kunendlela ezoqala itholakala ngayo so ngizocela ukuthi abantu bangilandele ukuze kuzoba lula ukuthi bayithole mfethu siyabonga kakhulu ngubonela ngaphakathi mfethu abantu bekuthokozela washaya inkondlo yakho waze ophuma le Thekwini eminyango mfethu ngiyathobeka kakhulu mnewethu ngiyabonga le nkondlo mfethu nguze uyishaya waze ophuma eminyango bithi zibuyiseleni kubanikazi vele senzile iyona leyo mntaka hayi mfethu ngicabanga ukuthi inamandla kakhulu azivalelise mfethu kubantu noma kubabukeli beMakhiwa TV ngicela ukuthi ngiphinde ngibonge futhi ithuba nokuthi niyibuke nje le video izifike la kuyintokozo enkulu lokho siyazi ukuthi umuntu mhlambe nisibona sebakhulu kodwa iqiniso lithi sila esikhona ngenxa yenu bese ngeke sibe la esikhona kube nina beningekho asikwazi ukuba bakhulu ngaphe kwemsebenzini siyabonga kakhulu siyathobeka siyacela ukuthi niqhubeke nisilandele njalo neMakhiwa TV nilandele ningayeki isazolokhu nilethela izinto ezinhle siyathobeka kakhulu thank you siyabonga nsizwa yakhe siyabonga kakhulu mntaba siyabonga